First of all, we are very satisfied, happy to be here in Shillong for the first time with the national team. We never thought there will be such a nice practice field and a stadium like this, but it is very nice, and we hope for a good match here. Famous for their love for the sport. So we're really happy that we got the opportunity now as a national team to come here. We are excited, looking forward to the turnaround of the people, and let's win the 2 games together as a nation. Thank you Meghalaya government for providing such an amazing facility. Kapandit Nehudin Dayal Upadhyay Community College, ka DDUCC, for Skill Development Center Wajar, ha ka khat kandidat uni bunai, dapan kut ko yi isi kai than that wool, waratip, kam ka handmade woolen knitting making, kawan nyaw sngi yaki khenro kholon, kabapon man nado ka khat artering, hado ka khat kanditering. Ha kan ka yalang pengkut de amlang u reforming san lamari, UMDC kanar tiang Wajar kamu kongsan, u lovely shella kamu sembur kongsan, ka SM Sungo, ka principal in charge yong ka college, kiwa da chak kut sawa wa kiwi. U kongsan hawa kalam da yarau ya kani ka college, kamjo yagi wan chak sikai. Dewa pun celur le ya ki wadang thoki to kre kam he jat than that wapun am kam hok wei wapun plia ya ide cho ong u lamba ini cha sikai da wai la ro ko yiki yo yi ki pendep biang ye am kam ko yung kasam kam jo he to ki that kinam ka SM Sunga wan da saw comment ko wi upun psia ka ni ka chlam e sikai sakam ka ni ka jat sikai than ka wi ba wi jaram da ong ka le wa kam ki ni ka jat than han la da man i wada jan biar na idaw per tangwa de emen sim ko yaki wichim benta wapkit ki ya kalengkor yaw yele pen pensa yakam kini jat than wapen am kam de ki yaw terchan ke jat bru dapan celur ko yaki wichim benta yaw yin ki ke jat yong ki hi we waw khen kor le ye tip istan chu ong ko kani ke esikai man kale i ikti warap yelu yong ka DDUCC wa kani hu nei benta open ku ye tip istan i roi par haki benta wa per kam chi benta ke NEP arjar arpau kawaman kat kami temu yang ulit Pandit Din Dayal Upadhyay. Dapan kut ya kayalang dewa sam ya ki certificate, cha ki wada pendap ya cha sikai, WDE ya kentin ikublay na wellness rembay, u program coordinator ke DDUCC. Ye ni sa sorong ong kam khon yo chnong. Ipo man chwa kam tu di perkari em gua sngal to e, dari em gum sa to e yang ka thau. Chak sarkar prem kam ka kam do wi ni islam ji kai. Ya ki khon yo chnong bat ki parajai bru yong i guna jang guna jinga go yu wan sin da thau in ta chi kai go phe go yo ge re mani yo kam ni pun hon yang nga me tu ye ko ni na ki si chnong yo i ba da ba chnong pulu ni mem ma lo so ai em bi go ji mun toy i we i in da thau makana we nim ta ji am kam go ha te ke ni to kan pa go wi na ke te go yo ye ke sin ta go man kam ni o dang bon ki jing do wa ji am kam go bon kami building pun yok tiga building gua biang yang tak kita ni gua you pada kam jadi lembaga jing kristom kampang komersial koridor wajib tip he gua minta kam le yuk siapa benar ini nam yang koridor yang ini yuk siapa di kam yuk kredi tahun naya kredi cucuk yuk ti gua por yang pi kecek usang misal tak nang ni kesi nungkong warna usang thuk hai kam tip he em ni kesentar ni gua jingkai gua pel di murid kamu madam chong ni more than 5,000 dah nah pelasan saja kita biar jikai dan Islam jikai dan kuat tu menang cak kapor yo ikra lang ni semat ngak da mana representative ni ku susah pai ba em la tu kamu ni ikra minta kam iwon ye la de jing ikra lang ngai yang iwon em ye kerja dalam sambil sebab orang pi sejibnai ada chongnya ni sana ada chongnya mereka dalam zaman kamte kiting kerja yang pin di aslam you kre ini tahu uklamgi ya kepenting berawal bagi GM yang pi dalam memneti dari type ni kan ubi kre ini dengan tahu penuh yang sebentar ini buat kami report dua lem di manti kami principal in charge yang tahu le you berawal bagi GM ya kita kre itu dia dengan buang iwan ngai skam cukup kami chong da kun bai koridor ni yu le letak persial sorka letak yu le de ha ka chnong le yu ke la cukup nang ni senta bo ini undang ku tu so ni smart de o pen bun yi kam ni nong chong chnong kan kam ni lam ni ka chnong
yang bagi yang kini kata bangin ya cakmat ngim ban susah hayin ban ngim ide ban tep kat skill ki ba ngila ban yo ne ide ban kurup ya ka ban ide ban ya la ban train ban ta ban prepare la di nama hangne subuh hangne kina wat kan ha government ru ta kala ndai wat kitu ki ngalai ibun sin ki kena PhD jong yang tai ne hu bun ki bom yo kam nama vale ki dan ka skill daki don ka skill ki daki don any skill for that matter ki la ban train ka kam la jang but nya nilai osno hangne hawa ijer ki mendai tang hawa ijer but Shabar jom ka wa ajar ki no ki ba care sodong ni ka wa ajar ru kito ki bala yo training ki lala ban yo bisa dala dehi baktre kam ki tre ya ka kam na jom ki yo ka bisa na jom